Dobar dan, moj je Marin Domančić i ovo je fizika u praktičnom životu. Prvi primjer je koliko bi meni trebalo vremena da se popnem uz onu zgradu, uračunavajući moju snagu, moju težinu i udaljenost između prozora. Odgovor je... Pa ti nisi Jackie Chan! A ja sam mislio da jesam. Mama, što si lagala? Primjer 2. Recimo da se ovaj konj iza mene može micati. On putuje brzinom od 69 km/h, a putuje 21 minutu. Koliko će on udaljenost preći tijekom svog micanja? Odgovor je... Pa ne mora se neko pomicat, lik je zabetoniran, ne? Wow! Odgovor je zapravo 1449 metara, a ne samo što je zabetoniran. Dobar dan, moj je Marin Domančić i... Dobar dan, moje ime je Marin Domančić i ovo je fizika u praktičnom životu. Prvi primjer je... Koliko... Hajde, dobro. Kak ide zadatak? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Zašto meni nema? Ha! Primjer 2. Recimo da se ovaj konj iza mene može kretati. On se kreće brzinom od... Daj! Je! Alo, kamera tu! Lježevi su zakon. Dobro, jesi naručio ti išta iz fizike? Pa nisam ništa, nešto, profesor malo gleda. Mislim na video. Aha, da, vidio.